makanika na generale Sematama bari bameze nka kurya kw'abana b'amahasha. Umwe ntabwo yakoraga ikimwe atakiziranyeho n'undi. Bakoranaga kurya umwana w'ihasha azabana n'undi akumva yaje kurya yabona mugenzi we adahari. Nabo niko bari bameze. Murabizi yuko mu minsi ishize bigeze kwandika ibintu bakazavuga ukuntu ngo yavuye iri yagiye kwivuza ngo nta kindi ngo yahavuye ngo generale makanika ari we wamuroze. Izo zose ni narrative z'utugara. Mwabonye inzandiko bagiye bandika ngo yaravuze ngo ubu nyine ngararuhutse ngo ubwo generale Sematama ngo yagiye ngo ubu nyine ngameze nabi ngo niwe wagaze umubangamira. Ibinyoma z'utugara baza bakriyetinga igitondo n'umugoroba Masunzu agenda akabongorera gusa kugira ngo bacamwe abanyamurenge zarahararutswe zabaye expired. Biriya ntabwo bishobora gusubira kongera kudevia mission na cause abanyamurenge barimo kurwaniraho kugazana. Mwarabibonyeho bagiye mu Rwanda bagiye gupanga ibingibi ibyo birirwa bandika buze icyababwiye kuko ari mu Rwanda ninde ari wababoneye hariya ko yari yagiye kwivuza mu Buhindi nukuvuga gusanga agomba kunyura mu Rwanda yonyura mu Rwanda kuko yonyura mu Bugande kuko yonyura Tanzania kuko yonyura handi yari mu Buhindi kandi yaraje avayo ubu ngubu yarazamutse yararenze ari wacu. Abo bantu niki bashaka babe bahiga iki kugira ngo bareme ibinyoma. Reka tubabwire rero hejuru y'urupfu rwiwe kandi abantu bantegere neza izo mpa mbabwira ni factual biri factuel yuko na makuru y'impamo yuko turabizi. Ntabwo abantu bapfa kugenda gusa ngo turemare mu tuntu tumenye ngo yaye ngo birashoboka kuko ashobora kuba yarapfuye gutya. Ndaje hano kugira ngo mbibabwire muntegere neza. Fande makanika kwanza yabanje guhamagarwa n'abana b'abanyamasisi bashakaga kwiripotinga bari muri leta. Nabo bahawe inamba n'undi muntu byenda tutari buvuge. Batangira kuvugana nawe bamubwira ati twebwe titugikeneye gusubira kongera gukorana na FRDC. Dukeneye kuza tugusange. Harababwira ati nta kibazo n'amahoro. Ntimuze rwose. Bakiri muri iyo period of time babana bafashe ya namba bayiheza uriya komanda secteur Ajwe wari mu Minembwe. Komanda secteur Ajwe atangira wenyine kuganira na Fande ubwiwe general. Baraganira ibi bibaho mu gisirikari uzu usanga bamwe bari uruhanda abandi bari mu rundi mukavugana kandi muhe mu Rwanda nticyari igitangaza kugira ngo ibyo bibi. Komanda secteur ubwo ngubwo yazavugana na Fande makanika komanda secteur hayavugana neza ahayavugana na Masunzu. Ibyo biraswe abantu bazuza baza hano bazi kutubesha babesha abaturaga bakecuru birirwa bareba YouTube bamagira ngo none hari kitangaza cyaba urupfu rwiwe rurazwi. Uko baza bavugana niko nabo baza bakomeza gutrekinga baguma bareba ahantu hari inimero iri ku murongo. Ntibyanagarukiyeho bararangije baheza n'agasita gasita atangira kumba kujijisha Afande amubwira yuko agiye kuja kwiripotinga. Uko gasita havugana nawe niko yamubwira ngo banzu hagarike telefone ngo hari abantu baje agakata telefone agahamagara Masunzu. Barinze bahagurutsa drone Kisangani ikirere cyose cya M23 kirafunze. Drone yanyuze uruhande rwa za Manyema za Kindu irazi seruka uruhande rwa za Rugezi. Uko ariko gasita hayakomeza kuma kumujijisha kuri telefone ariko na drone iri mu nzira yayiza. Abantu bazoza bashaka kugira ngo tubeshe none uga bahaguruke bareme ibintu abamwishe na drone yavuye hehe ivuye Kisangani nini wayohereje. Ko gasita yazarangiza akavugana na Masunzu uko ariko gasita arangiza akavugana na Fande makanikiriya baza batekiniki kibaza bakora iki kubera iki yahagurukiye muri edikota ya Masunzu Ikisangani kuri zone de defense. Abantu bazoreke kuza kujijisha abanyamurenge ntabwo tukirinjije zose birazwi. Yahagurutse Ikisangani iraza gasita ariho hawujijisha ariko hayavugana na Masunzu amubwira ati wowe komeza bagendera kuri iyo tracking kugeza bamuteye ibomba. Mureke mbabwira ijambo mbere yuko mu gitondo sizeri umuntu bita Kingungo yaravuze ngo makanika araraswa. Sizeri ya mu gitondo ngaje kugeza saa yine araraswa. Kingungo yomenya ayo makuru gute yo yakura hehe? Hano hariho za message dufite aho Kingungo yavuge mu gitondo sizeri yo muri Amerika ngo zigere saa yine sizeri zino ngo bigeze saa yine umuntu aterwa ibomba. Nimwibuke neza akagara nta munsi numwe kigeze kavuga yuko hari bubi kintu mu Minembwe kandi kidahekeje kuba yuko bari bazi yuko bashebuje bamaze kubipanga kandi byenda bari muri abo ngabo babipanga ababikoraga.
muri mu mpamagariramo rero urupfu rwiwe rurazwi abamwishe barabyazi yari puceri yamaze ipanga sita bazamujijisha ariko Masunzu we ntiyigeze amuhamagara yakoreshaga komanda secteur ajo wari mu minembwe agasubira agakoresha gasita amubesha yuko haje kwiripotinga kandi gasita ararangije agera buvira amaze kubona ko komisiyo yabaye yinjirira hariya afata indege asubira ikisangani baja gufeta yuko bishe umwanzi wabo kambabwira yuko bahe bagenda bangara ubu nyine batagifite iyo berekera babuze werekeyo baza banyura hangaha muri za plane bahe bagenda baraswa umugenda baburiyo baja gituma batakomeje kalemika ari igihugu cabo ko bazavuga ko kigendwa bako barirukanka bahungira kwa iriye kwa Masunzu ari kuja gukora yiki ubu nyine niyo bose babandi bose uza wumva utwo twose utwo tugara twose niyo twahagurutse turagenda ariko reka tubabwire ngo abanyamurengeri bahumurike hariho abagabo bahagurutse kandi nubwo uwo nguwo yagiye nk'intwari yagiye nk'umugabo utarahemukiye ubwoko aragiye azoruhuka mu gituza ca Aburahamu kandi uno munsi hariho Yoshua wahagurutse kandi ahagurukanye imbaraga ziteye ubwoba zizotuma zambutsa abanyamurengeri uriya ruzi rusigaye rumwe gusa ariko gutsinda iyi leta y'abagome yaduhagurukiye bariya bose bazangara bazabura iyo berekera rero ni muhumurike mu mutima wanyu abanyamurenge batuye muri kariya karere bazicoye bamariye mwebwe mugenda muvuga ubusa iriya ku misozi abo ngabo nibo baraho ngaho kuri ayo social media yo kwirirwa bayoza abantu abanyamurenge ntibazayoba yuko abakecuru n'abana n'abasaza biwacu baza akamaro intwari zacu zakoze kandi si ivyo gusa n'abandi bazapfa ariko ariya maraso niyo ari mu kudutakira bigatuma dutsinda runo rugamba ari nta kintu kibaye aho tugeze murahazi urugamba rugeze kure aduyi karirukanka n'ahandi ahenshi ko baradekarara ngo nibazi bo ntibakirwanye ico duhe tubabwira nariya maraso ya zinanzira karengane zameneye hariya aha yabatera ubwoba agatuma nta muntu ugifasha intwaro ino misozi riko ndababwira njyewe ndi muri Kongo sinkiri ni Goma ari bukavungeze kure muri mu kugenda mutora imbunda gusa barataye n'amateni ku misozi nta muntu barashira isasu na rimwe ko barahunga iki ba generale bahe bahunga bakinjira mu kindi gihugu bagasiga amateni bakaba desarma bakaburiza indege bari nk'abasivile bakongera kubasubiza iwabo reka tubabwire kuko duhumuritse kandi dukomeye kandi urugamba tuzorutsinda aho yasozereje aho ngaho niho bagiye gutangirira kandi bazorutsinda ikindi nabongereraho bagende bamenya neza kuko nta munsi numwe batigeze bakorana nino declaration afande generale Charles Matama yakoze yarayakoze yayikoze yuko uwagombaga kuyikora n'uriya ariko mu gihe atarahari yagombaga kuyikora afande tutaraje kuri ico kuko ndifuza kwiza kuba point ya kabiri nimba wari usoje nari kubaza